Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar hachir tu silian sang puya tun hnai ro sura wanga tlonglui na sataka anuta wangin tuiti thiang hlim chak the ni lova PC department hotu te chuan tuiren turin ni puite angen Mizoram akumin chungin vokna na shri African swine fever wangin vokzali somsir paria ta thito Loksabha thlan pui tho thumna chu vein khan harsani len tham thleng nova zo felani wona changin Loksabha thlan tho serina le anhung beratana nomination thelu tran ani tun hnai ro sura wanga tlonglui na sataka anuta wangin tuiti thiang hlim chak the ni lova PC department hotu te chuan tuiren turin mi puite angen Public Health Engineering Department Superintending Engineer Aizawl Watson Circle Pulorin Zola Ralte chuan thu semin tun hnai ro suna sata wanga tlonglui anuta wangin tuiti thiang hlim chak the ni lova tui thiang hlim pam chu azat po atla hniam na sa hle ti a PC department in tui thlit fim khonga na satakin tranala mek ti soin anhar sana po mi puiten Khathiam tu le tuiren jem le ruwa tui kholama tranazel turin an ngen ti asoi PC department chon tlongluya tangin nitin tui liter nuai zathum velan pam thina Aizawl khopuya tui connection sing sari le sangret vel omeka kumsani somni pathum bi khan tui connection hi sang sari le zariat vel pek chu ani PC hotu te soidanin tui pam that thei line Aizawla mi pui chengan tamzela wangin tui connection pek chuan mi pui mamo apur zo lova danang chuan connection pakha chu in man trom phalo ni ma se chung ko tam takin an man trom ni in an soibok department hotu te chuan mun then khata khitla in tui pam na tur electricity cherin ti soin dar karelo te chung tui pam thelo zeu poin chumi hlia khula tur chuan hun angai tam thina chu chuan tui sem le pam konga harsan asiam theni antibok PH hotu te soidanin tlongloya bolhole leivung pai atam thina wangin tui pam sa thlit film 9 Aizawl mi puine na sem tura thifim zo lo fowa abik takin Aizawl mi puite chu luya bolhole leivung pai tolo turin an ngen ani Mizoram NSS cell le Aizawl tlonglui fintu kortele korbulvel ti fai na tlom ngai thok save the riparian polten thodan turan rel thutkhom hi state NSS officer puef sang vonen kai shuaya Final kong NSS malo lak thin dan teng ai thakani baka save the riparian ten Mizoram luile korabol hlo then final konga ma anlak to na sang le anma chop teng ai thakani NSS te save the riparian te tho dan tu rel ni in ata tola Aizawl chevel luile korte ti fai konga tho zelan tumani thatho ati fai baka hian mi puite hen awareness campaign kalpui dan tu le dan bo chiate dan anga shem ani theinan sarkar tho puile ko mu atul thu te thutkhoma hian an soibok ani When Khan Aizawl Club Park Mizoram Florist Association MFA bot sein pangpar chi sang zor sona Florist Fair huai hotani Horticulture Department Secretary Pikelarin Zolina man puyani Pikelarin Zoli chuan pangpara Aizong Mizoram Florist Association member tana Florist Fair huai hotani cholom amati thu soya Mizoram Florist Association te chu an department Horticulture Department nen po in hnai tak thokho rengani thu soya Mizoram Florist Association te thopuin azara an department plan tam tak hlo teng ti soin lo momati thu soi Mizoram Florist Association ten me ni sari tangani somchong hi Florist Fair kan ne Mizoram Florist Association ti hian kum khata fair voi thum ke mani association pol hian kan nei thina fair kan nei chan chu kan member te ezon na ta na mang pangpal chwar hi tam tak kan ne khang tina tangkai taka anshal chwa na tur ta na he hun hi bua sai thin kan ne Mizoram Florist Association General Secretary PA Mangai Zam Valley Ralte and Akaswani correspondent Shildanin Tunrum Florist Fair Ahen mi somli panhian tela ko cheta wangin tunrum ahen an claim dewa anrin thu soin nidanga chu member som ko chovel an tel tlang pui thina ti Florist Fair chu an member pangpara izong tan tangkai takani thu soin fair hoi hol naman tamma se a fair tel chu man tlom te in an telani ti Florist Fair chu kum khata voi thu man ho tlang puya an ni chon Mizoram leilung mil Phai Tangalak Mizoram nung harsachi anzor vengai ro thu soya mani thar chu nung thasa hlir anzor thin thu soi ani Mizoram puite atam thengber Florist Fair ko turin an som ani Mizoram kumin chungin vokna na shri African swine fever awangin vok zali somseri pareta thito Animal Husbandry and Veterinary Department taran danin ASF awanga vok thi zongzong zali somseri pareta ni hebaka hian ASF Rikairin Helavanga Suad za Samruk Panga Oma Voinbeka Voksom Pathumati Bele Ani ASF Rilenga Vanga Vokti Namun Hi Aizawl District Lunglei District Champai Saito Le Khozol District Ani Voinbeka Rikai Nyarin Hel Vok Suad Omlo Ani National Highway Zathum Pani na Lunglei tu Tabung Kong Sial Meka Lungsen Khua Land Owners Association 10 Zangdom na Unlock Thelo Wanga NHIDCL le Anhoyan Thok tu Ten Thok Thelova
nimina andan cha nuwa voin chanu dan ni tangkhan dan pangain contractor ten na an thok sin som le to land owner association te hian voin khan chu semin chung ko somthum chong ten kong pui tha du wanga an ram phal taka an pek laya NHIDCL ten ngai saklo thin chu ril ru a na thak an ti thule hei wanga lung aluna lan tir ta ni thun soya heti la han CLA lung nei lamin the to pa man lak puina zara du tu sam chen lo ma se be se om thil an mo wanga ta thok tu te an ti boi ta lo thun ta langa an be se ang thil om lo ani chuan che dan tur ngai to non ani angan ti Land Owners Association lungsen hian mir thei jok te din mun thiam turin dan thu pe keng ko tu te an ngen ngala heti nga NHIDCL ten no rangai ta hi point ti thuan sei rolin kong lai tu bulpui ber BRN Infra Limited le an noya subcontractor ten an thop na lom thuan sei ngala ni heti la hin lunglei district magistrate thu chuwa talan ani dan chuan Land Owners Coordination Committee on NH 302 lungsen and rang te VC area lungsen the resolution thamasani reta ti chuwa Thamasa vek ni som ponga khan Competent Authority for Land Acquisition ne additional DC ne boxon zek a chan to thun soini National Highway zathum pani kong pui zau na kal me kin ramati chia to emo ati chia tu ram ne tu tun thlenga jang dam na ladong lo tem arang theng bera jang dam na andon tur te andon the inana ma lak dan te hril fian ni to ti soin district sarkar ne tu de suam hetianga hmalak na kal mek lai le hmalak dan po insil hriat ani nuloka sarkar hmalak na ti khailak zonga chet lak tum na om hal chu pen ti thun soya National Highway zathum pani kong pui zau le sem prat na kal mek chu fur pui thlen ma na thona hun tlem te alom chung hian na tam theng ber thok turin NHIDCL contractor te po normek ani thu soim NHIDCL am point estimate helu zong te chu arang theng bera enfria dikhel lai te po CALA te ne na soi hoba assessment ne estimate te chu an ho tu sang lama thelu wat anin tiam bok ti district ho tu te chuan an soi ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Lok Sabha in khan pui tho thum na chu voin khan harsana len tham thleng lova zo felani a hria theisina tlaidar thum thleng khan vote za somnga point pasari atla jingdar sari tangin vote thak tan in tlaidar thleng khan vote thak ani a in khan tho thum na hian candidate zathum somthum pakatan oma anjing a hen BJP shruai tu te Amit Shah Mansukh Mandavia Jyotiraditya Scindia Prahlad Joshi Shivraj Singh Chauhan ne Basa Varas Bomai Congress shruai tu Digvijay Singh Samajwadi Party leader Dimple Yadav le NCP Sarat Power Faction leader Supriya Suli te antelani in than tho thum na hian state leading territory som huam sunga Lok Sabha BL som ko pathuma vote thak ani a vote ka te hi junilia chiarani ang voina tengin Lok Sabha in than tho sari na le anhung berata na nomination thelu chanani a in than tho sari na hian Lok Sabha seat somnga pasire in thanani a state pasire in territory pakhat huam sunga in than bo sani donani in than tho sari na hian seat som pathumi Uttar Pradesh le Punjab atangin ni a West Bengal pakua Bihar Pariat Odisha Paruk Himachal Pradesh Pali Jharkhand Pathum le Chandigarh Union Territory pakhatani a in than chu tum ta nomination hi tun tha ni som pali thleng thelu theni a juni khata vote thak ani ang Indian Navy te Longdian Delhi Sakti le Kiltan te chu voin khan Eastern Fleet malak na in South China Sea om turin Singapore an thleng Defense Ministry soidanin he malak ne Singapore ne na hunre tak in thian thana le thodun na lo om to ti ngele zona turani a Indian Navy le Singapore Navy te kum som thum chuang lo thokdun to ani a to na longlen pathum da belani hian ram pan hi Navy te inzom na poimo azia atilang te Union Ministry chona soi ani Chanchinthar cherti tomna na tlang pui tun hai ro suro wanga tlong lui na sa taka anu ta wangin tuiti thiang him chak theini lova PhD department ho tu da chuan tuiren turimi puite angen Mizoram kumin chungin vok na na Shri African Swine Fever ASF wangin vok zali somsari pariat athito Lok Sabha in khan tho thum na chu voin khan harsani la thamthleng lova vote thak zo felani voina teng Lok Sabha in khan tho sari na la hnung beratan nomination thailu tan ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani